Amahoro y'Imana mukunzi wamenye ukuri radio na TV. Nangiye nkuramutsa ntegera akaririmbo keza cyane kitwa ngo ubu bwoko bupfukamwe munda k'umuhanzi Galas kugira ngo umusapotinge ija kuri YouTube channel yiwe yitwa Galas Music, hanyuma ukande subscribe ndetse unakomentinge, usharinga, ulikinga n'ibindi byose kugira ngo umuhe credit akwiriye kubwo gukora akaririmbo keza cyane. Akaririmbo kari kuri album yiwe nsha yise ngo Inspiration yo kwa Nyarugabo. Kuri mikro nkuko bisanzwe n'umwarimu wanyu w'ikirenga Rutikanga. Ngaruka n'ikindi kiganiro kwibutsa yuko uyu mwaka ari ukugushaganya nkuko bisanzwe. Wamara gushaganyika ukamenya ukuri ugafungura amaso hanyuma ukibatura. Hanyuma nababwiye yuko mu minsi izakurikira tuzagenda tubaha update kuri Galas. Iki nico kiganiro ngarukanye kiguha update uko byifashe uko byagenze. Duherukana atoroka uburoko bwa mahoro na RCD. Ubu ngubu byifashe bite? Ico nico kiganiro rero nkugarukaniye hano kuri none. Ubwoko bwanje bupfukamwe munda, mana tabara. Reka tugaruke mukanya tukuramburira ikiganiro cacu. Hanyuma mbere yuko dukomeza n'ikiganiro cacu, reka mbanze mbwire abakunzi banje bose, abakunzi ba Professor Rutikanga, ambasaderi w'Umurenge umwe Rukumbi, ndetse n'umwarimu wanyu w'ikirenga Rutikanga, yuko mu minsi iri imbere tuzaba turi muri Canada, aho tuzaba twitabiriye igikorwa cyateguwe n'urubyiruko rw'abanyamurenge batuye hariya muri Canada. Hanyuma bashize hanze agaflyer, noneho bavuga yuko bafite igikorwa muri Canada. Natwe rero tuzacitabira. Namba rero uri umukunzi wacu nawe uzahabe tubane tunabonane tunaganire tunaramukanye. Niko kwiza cyane. Abajene bose b'abanyamurenge bari mu gihugu ca Canada muzabukere kuri uwo munsi, hanyuma duhure tuganire. Ngira ngo ni ku minsi 25 na 26 y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyine w'ibihumbi 2022 hariya muri Edmonton mu ntara ya Alberta muri Canada. Tuzahahurire mwese ntihakagira ubura kugira ngo tuganire hanyuma tunamenyane. Hanyuma rero ubushize nkuko twari twabivuze twaherukanye umusore wanyu Galas, umwana w'umunyamurengesha atoroka uburoko bwa RCD n'amahoro aho yarari mu rugo kwa Nyarugabo. Hanyuma yaje gutoroka nyine nkuko twabivuze, ndetse ubu akaba ameze neza, akaba ari n'ahantu hari umutekano. Ariko ndifuza yuko dusubira inyuma ho bukeya. Reka dusubire inyuma umunsi Galas aja Kinshasa, kubera yuko hari andi makuru twabashije gutahura cyane yabagize uruhare mu igenda ryiwe. Hanyuma ubushize mu kiganiro cya mbere twakoze twavuze dushidikanya kubera ko hari umuntu twari twabonye wagize uruhare mu ijanwa ryiwe Kinshasa uri muri Europe, ndetse tunavuga yuko ari mu Bufaransa, ariko twarashidikanyaga tutaramenya neza uwo ari we. Kuri ubu rero twamaze kumenya uwo ari we, reka tuze tumukubwire hanyuma tukubwire n'uruhare rwiwe. Hanyuma umuntu uri mu Bufaransa wagize uruhare mu ijanwa rya Galas ajanwa Kinshasa n'umukobwa umwe
ukiri mutoya witwa ngo ni Esther Ruhimbika. Ngira ngo abantu benshi baramuzi. Uyu nguyu akaba ari nawe uyoboye urubyiruko rwa gakondo. Uyu mukobwa rero ngo yari umwira wa Galas cyane, ariko hakaba hari umuntu wabahuje. Umuntu ngo wabahuje bakamenyana nta wundi ni umwamikazi w'amacakubiri Adele Kibasumba uyoboye Mahoro Peace Association. Uyu niwe watumye Galas amenyana na Estelle, ndetse baza kubabira cyane bakomeye. Ajya guhabwa abatabazi bakavanga. Hanyuma nk'uko amakuru atugeraho ava ku banyamakuru bacu bamenye kuri radio na TV, bari close n'uyu mukobwa, ngo dore uko byagenze. Uyu mukobwa nk'uko n'ubundi nyine uwari warabahuje na Galas ari Kibasumba, uyu Kibasumba kandi ngo yaramwegereye, hanyuma ngo amwumvisha uburyo Galas afite ikibazo gikomeye cyane, ndetse ngo mu majambo yiwe Kibasumba abwira Estelle Ruhimbika ngo aramubwira ngo Galas ari mu kaga gakomeye ku mutekano, ngo ndetse tutarebye neza tutagize ico dukora, ngo uyu Galas ngo ashobora guhura n'ibibazo nk'ibyabaye ngo kuri Metre Bukuru Ntwari, ati nawe ashobora kugirirwa nabi. Hanyuma nk'umuntu wari ufite impuhwe cabuze, wari utifuriza mugenzi wiwe umwira wiwe ibibi, uyu mukobwa ngo yaje kugira imbabazi. Hanyuma dore ikintu cakurikiye. Nyuma yuko rero ngo amaze kumva agize imbabazi ndetse aranapanika cyane, noneho ngo uyu mukobwa Adele Kibasumba yaje kumubwira yuko ibyiza ruko ngo bajana Galas Kinshasa. Hanyuma baza ngo gusuggestinga yuko uyu Estelle ahamagara Moise Nyarugabo, ngo noneho ngo agasabira icumbi uyu Galas, ngo Galas akagenda kwa Nyarugabo, ngo hanyuma ngo bakagenda akabariho ngo bamufashiriza ngo mu gihe bazaba bashaka uburyo ngo bamuzana muri Amerika. Uyu mukobwa Estelle iwe abikorana umutima mwiza cyane, atazi yuko ari igikorwa tayari cyamaze gutegurwa kera. Iwe yarazi ngo agiye gufasha umwira wiwe koko, yarazi koko ngo ibibazo byabaye, ariko atazi ko aha yakoreshwa gusa, tayari umugambi wari waramaze gutegurwa cyane kandi warateguwe kera wo kujana Galas i Kinshasa. Ubuzima bw'abamwe buremwa n'imfuza. Impamvu tuvuga ibyo nuko mwiperereza twakoze twasanze uyu Estelle barabimubwiye tayari Adele Kibasumba yaramaze kuganiriza Galas akamwumvisha uburyo ari mu mutekano muke, ndetse akaba ari nawe wanditse message yo gukura umutima Galas no gukura umutima abanyamurenge, abamenyesha ababesha yuko ngo Galas ari mu mutekano muke, ngo ndetse ngo hari n'abantu bagiye mu rugo rwiwe ngo bagatera ibintu hejuru, ngo bagatwika n'ibintu, ngo bagashanyagura n'amahuzu mu nzu yiwe. Nyamara ibi byose yabikoze mbere yuko aja kuri uyu mwana w'umukobwa nawe amukura umutima, amwereka yuko ngo Galas afite ubufasha, naho bamaze kuganira n'ibintu byose bamaze gupanga na Moise Nyarugabo n'amahoro yabo ko Galas agomba kujanwa i Kinshasa. Baza guca muri uyu mukobwa tayari baramaze tayari kuba bakuzuza uyu mugambi. Uyu mukobwa rero arakoreshwa, yibwira ko nawe aha yafashe umuntu naho ntakamenye yuko ibintu byari byarateguwe kera. Hanyuma uyu mukobwa rero ndahamya neza yuko nubu uramutse umwegereye ukamubaza ashobora kukubwira uburyo iwe yafashije, ndetse akaba atanamenya yuko yakoreshejwe, ariko aramutse asubije amaso inyuma abagendaga bamupushinga bamwereka ko Galas afite ikibazo, bamwereka ko hari ikibazo cyabaye kuri Galas, n'uburyo bagiye bamusunikira mu gukora ibintu, azahita asobanukirwa neza uburyo yakoreshejwe. Abandi ni koko narabibonye, imiborogo y'inka nibyo byishimo by'imbwa yemwe banyamurenge, ubwoko bupfukamwe mu nda.
uyu rero nawe kandi niwe wafatanyije na Adela Kibasumba bumvisha Galas yuko agomba kuja i Kinshasa, yuko ari mu mutekano muke, yuko bagiye kumufashiriza i Kinshasa. Hanyuma Galas nyine aremera atazi yuko abandi baciye ku ruhande bategura ibintu. Uyu Galas ndetse na Estelle ntibari bazi yuko hari imipango mibisha yateguwe na RCD n'amahoro yo kugira ngo Galas azaje muri gereza, hanyuma bamufungiraniremo, bazamuzimye agumiriya ntakongere gukora ibyo yarasanzwe akora, ari byo kuririmba, ndetse yari yaraninjiye no mu itangazamakuru. Mu biganiro biheruka abanyamakuru bacu bari close y'uriya mukobwa babashije kwakira ngo nuko nyuma yaho bamaze kubona ko ibintu byagiye hanze, ngo bagize icizere yuko nibiramuka bimenyekanye cyane ngo uyu mukobwa Estelle azabavuganira. Noneho ngo baramuhamagara ku telefone, ngo bamare kumuhamagara ngo baramwibarisha ngo ese Estelle, ngo ese ngo hari ubwo ngo ari RCD ngo yagusabye guhamagara Moise Nyarugabo ngo cabuze mahoro. Estelle atoyaye. Kubera iki? Kubera yuko yakoreshejwe mu buryo atazi, nyamara bari barabiteguye kandi baramukoresheje indirectement, ndetse bamwereka yuko agomba kubikora, ari nabo bagiye bamupushinga bamusunika kugezaho asabiye Galas icumbi. Iwe mu mutima we azi ngo karafasha, naho abandi bamaze gutegura ibintu nkuko twakomeje kubivuga. Nguko rero uko uyu mwana w'umukobwa yisanze agize uruhare mu ijanwa rya Galas, atabizi, azi ngo karagirira neza uwabo, azi ngo karafasha umuntu uri mu kibazo, nyamara aha yakoreshwa n'abantu tayari bamaze gupanga ibindi byabo. Reka rero twikomereze, ibyo ntabwo tubitindaho cyane. Warumuna wacu bagorewe mu makambi yemewe, kwiga n'ibibazo yemewe, kandi abanyu baminuje Amerika n'ubura. Aka kantu ati abana bacu bagorewe mu makambi n'ahababo, ati bakaba baminuje Amerika n'Uburayi. Reka ntinde kuri aka kantu Galas yaravuze mu ndirimbo yiwe, muranyemerera cyane. Ni akantu ntekereje kugira ngo dushiremo, kugira ngo abantu baze bamenya ukuri. Iyo wumva mu minsi ishize twaravugaga ngo bajana abana muri M23, bakabajana mu buryo bwa bubandi, bababeshe bakuye abana bamwe ku masomo bakabahendesha ibintu by'amafuti, bababesha ngo bagiye gutabara ubwoko, bakabajana muri M23. Ukibaza nukubera iki bafata abana bakabajana muri M23 abana batabizi? Impamvu nta yindi nuko ntaco bibabwiye. Koko ibi bintu Galas avuze n'ukuri, ntaco bibabwiye. Aba bandi bagende baje gupfiririya, baje kugoka, abana baraswe, ndetse niba ubona bashoye abantu bashora ubwoko mu ntambara, abana baririrwa bacika amaguru, abandi bacika amaboko baraswa, ntaco bibabwiye. Ababo bari mu mahanga babayeho neza. Nta mpamvu rero batabashora mu ntambara, nta mpamvu abana batapfa bapfuka bibwira ngo ko bararwanira ubwoko, naho ni intambara bateguye kubw'inyungu zabo za politiki. None ubwoko bukaba bwarahuye n'ibibazo, abantu barahunze, abantu barishwe, abantu bahuye n'ibibazo bikomeye ku mitima, abana n'imfubyi, abandi n'abapfakazi. Ntaco bibabwiye. Ababo bari hanze, abandi bari mu nkambi barapfa barapfuka, ariko ababo bari hanze. Reka dutinde kuri aka kantu. Turagatindaho gute? Reka mbahe imifano imwe y'aba bantu bo muri RCD n'amahoro, ndetse n'aho imiryango yabiri. Duhereye kuri aba bari muri Mahoro, Kibasumba ari ino n'umugabo wiwe n'abana biwe, Kaniki ari ino n'abana biwe n'umugore, Moise Nyarugabo umuryango wiwe uri muri Amerika muri state ya Georgia, Azarias Ruberwa umuryango wiwe uri ino muri Amerika uri muri state ya Virginia, General Bisengimana umuryango wiwe nawe uri no muri Amerika muri state ya Georgia, Gadi Mukiza Nzabinesha umuryango wiwe uri Bujumbura i Burundi,
Colonel Makanika umuryango w'uri mu Buganda Kampala, Mukiza Nyabaharira umuryango w'uri muri North Carolina, Colonel Sematama umuryango w'uri mu Rwanda Igisenyi, General Ruhora imbere umuryango w'uri mu Buholande. Abo bose n'abantu bo muri RCD ndetse n'abakoreshwa na RCD. Imiryango yabo imeze neza, bariga neza, bitabwaho. Umuryango wa Colonel Makanika ufashwa n'amahoro, uwa Sematama nuko. Aba bandi b'abasoda bakoreshwa na RCD cyabuze bakorane nayo, imiryango yabo imeze neza, bibereyeho neza. Hanyuma abana b'abandi bo barabatuma kujiriya ruguru kuguma gupfa no gupfuka, abandi bana bajanwa muri za M23 mu buryo bw'ububandi. Nukubera ko ababo bimereye neza, ntaco bibabwiye. Ngubwo ubuhemu rero, ngubwo ubugome bw'aba bantu bahojeje ubwoko mu ntambara zidashira. Nibyo tugomba kubivuga. Umuhanzi Galas akwiriye gushimirwa ku bw'indirimbo no kuvuga aya majambo. Hari n'abandi benshi cyane baba membre ba RCD n'abakorana na RCD, tuzagenda tugarukaho n'imiryango yabo, mwumva ukuntu bameze. Bariga neza, bararya neza, babayeho neza. Ariko abandi bana barabashuka ngo nibaje muri za M23. Ibintu bibabaje cyane. Imiborogo y'inka nibyo byishimo by'imbwa yemwe banyamure, ubwoko bufukamwe mu nda, Hanyuma rero, nyuma yuko umuhanzi Galas avuye muri gereza ikinshasa, yaragiye aje aho yaroraga, ubu nyine akaba ameze neza nk'uko twari twabivuze. Hanyuma yaje kwandika amenyesha abakunzi biwe yuko ubu ngubu ari sawa, kandi noneho agiye gushira hanze album yaje kwita ngo ni Inspiration yo kwa Nyarugabo, ngo ikubiyeho indirimbo 10. Ubu ngubu akaba amaze gushira hanze indirimbo 4, zose akaba yarazishize hanze zifite amashusho. Akaba yarahereye ku ndirimbo yitwa ngo Uraganje, akurikizaho iyitwa ngo Urugo rw'umugabo w'umunyabwoba ngo nirwo ruhora ruvogerwa. Hanyuma aza gukurikizaho iyindi yise ngo, ari nayo duhaye dutegera ubu nyine, yiswe ngo ubu bwoko bufukamwe mu nda, cyabuze ubwoko bufukamwe mu nda. Hanyuma aza gukurikizaho indi yise ngo ni Sibomana. Hanyuma muri izi ndirimbo zibiri hari z'abantu bari barabonye ari amajwi, iyitwa ngo Uraganje n'iyitwa Sibomana. Buriya ziriya ndirimbo muzitegereye neza, amaudio yayo yasohotse mbere, ni indirimbo zidafite quality nziza, cyabuze quality nziza. Nukubera yuko ngo buriya ngo yazirikodingiye kuri voice note ya WhatsApp, kwa kundi recording ijwi ryawe kuri WhatsApp, noneho ngo arazituma. Ndetse ngo igihe yatangiye kuzikora iriya ikinshasa, ngo ntabwo bari abagabo bo muri RCD bamurebye neza, ngo baranamubajije batese ni gute ukomeje gukora indirimbo titwarakubujije. Urumva kimwe mu byo bari bagendere nyine kwari ukumuzimya. Rero ubwo yumvaga we atakwihangana ataririmba, yaje gukora agakoresha uburyo bwose bushoboka. Mwumva ubuhanga bw'uyu musore, akarikodinga ijwi kuri telefone gutya ya WhatsApp, hanyuma agatuma muri Kenya, hanyuma producer wamukoreraga indirimbo noneho ngo akabihuza akabitunganya neza. Uko niko byagenze kuri izi ndirimbo, nazo ariko zagarutse kuri iyi album zaratunganijwe neza, ngira ngo mwagiye muzumva. Ubu ngubu hakaba hasigaye indirimbo 6 ngo naza hayakora kugira ngo iyi album yose yuzure y'indirimbo 10 nkuko twari tubivuze. Hanyuma izi ndirimbo zose rero ngo yagiye azandika ari Kinshasa, nyuma y'ibitekerezo byinshi cyane no gushoberwa n'agahinda n'umubabaro, agenda yandika indirimbo imwe ku yindi, akura inspiration nyine n'ubundi mu rugo kwa Nyarugabo aho yari afungiye nkuko twagiye tubivuga.
hanyuma rero nyuma yuko yaje gutoroka n'ubundi gereza ya RCD n'amahoro branche ya RCD nyine murabizi Mahoro Peace Association ngo habaye ibindi bintu byinshi cyane. Reka tugerageze kugira bimwe tubabwiraho amakuru ava mu banyamakuru bacu bamenye kuri radio na TV. Ngira ngo murabizi yuko twari tumaze iminsi tudakora, nibyo twari duhugiyeho, twakomezaga kugenda dukusanya amakuru, tugenda twumviriza, dushakisha kugira ngo tumenye byinshi bivugwa kuri uyu musore. Hariho ibindi rero twagiye dutahura nyuma yuko nyine yatorotse uyu musore. Hanyuma rero nk'uko amakuru ava ku banyamakuru bacu bamenye kuri radio na TV avuga ngo nyuma nyine yuko uyu musore yashize hanze yuko agiye gushira album hanze, aba bantu ngo bataye umutwe, bamaze guta umutwe. Amakuru avuga yuko ngo bagerageje kwinginga uyu musore, ngo baramubwira ngo baramuha amakuta yose akeneye ngo ariko ntagashiriye album hanze. Ndetse biravugwa yuko ngo uyu musore ngo yahendahenzwe n'umwe mu bagabo bo muri RCD ukomeye cyane, ndetse ngo amwinginga cyane amusaba ngo nyabuna ngo ntagashire ngo iriya album hanze. Ariko ngo Galas ntiyabyumva, aravuga ngo ukuri kugomba kuja hanze uko byagenda kose. Ikindi kandi ngo nuko nyuma gatoya yo kuva hariya mu buroko ngo habayeho guhamagara cyane. Amakuru dufite nkamenye kuri radio na TV ava mu bantu babugufi begereye umuyobozi wa Mahoro Peace Association Kibasumba, ngo yarahamagaye cyane, hamagara ababyeyi ba Galas, hamagara se wa Galas nyuma gatoya yuko Galas yaramaze kuva hari Kinshasa, ngo hamagara se amutesha umutwe cyane ngo amubaza aho umwana ari. Undi ngo aramubwira ati umwana ni mwebwe mumufite, ati umwana wanje mumbwira ahubwo ahari. Hanyuma ngo uyu Kibasumba ngo ahita amubwira ati Galas ati ashobora kuba yagize ikibazo, ati kandi uwamwishe ati ni Colonel Tawimbi. Mwumve namwe bene nk'ibyo bintu, kuvuga ngo urwango banga Colonel Tawimbi kugeza naho babesha ikinyoma cy'umuntu ngo yapfuye ngo yagize ikibazo, bagahita babishira kuri Colonel Tawimbi kandi badafite n'amakuru ahamye yuko umuntu hariho cabuze yapfuye, ariko bahita bihutira kuvuga ngo barebe uwo babishiraho. Nubundi nyine bene ibi bigaragaza iki? Bigaragaza yuko nubundi muza mubibona kuriya bari mu kwica abantu iri haruguru, bagahita bihutira cyane gukora utuodiyo, bakariha abantu bakora utuodiyo two kugira ngo babishire ku bandi. Muza mwumva uburyo bagiye bagira, ukumva ka audio ngo Colonel Rugabisha ngo yishuye, ngo Gumino yishuye umuntu, kubera kwa kundi bashira ibintu nyine ku bantu. Uyu Kibasumba kabisa amakuru atugeraho nkamenye kuri radio na TV ngo yabwiye se wa Galas ati umwana yagize ikibazo, ata kandi uwamugiriye nabi ni Colonel Tawimbi. Kandi mwese murabizi neza yuko Galas nta kibazo yagize, arahari kandi aracari ko akora, nuba arahumeka. Ibintu byerekana nyine nubundi yuko ari wo muco wabo wo kugira abo begekaho amarorerwa yabo baba bakoze. Hanyuma ikindi nuko ngo hari amakuta ngo 15,000 ngo byatanzwe kugira ngo bashaka uburyo bagirira nabi Galas. Aya makuta kabisa ngo yaratanzwe na RCD ndetse na branche yabo kugira ngo uyu musore ngo azagirirwe nabi. 15,000 by'idolari nibyo bashize ku mutwe w'uyu musore.
twizera yuko Imana izakomeza kurinda uyu musore, kandi murabyumva namwe nyine aramutse agize ikibazo mukamenya nyine ababiri inyuma, kubera yuko amakuru dufite neza nuko koko aya makuta yatanzwe kugira ngo uyu musore ngo agirirwe nabi, kubera yuko ngo ya mabuno y'inkoko ahaye ayahuha. Manatabara, 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 ubwoko bwanjye bupfukamye mu nda, ubwoko bupfukamye mu nda. Hanyuma si ibyo gusa ngo byabaye, hariho ibindi bintu byabaye. Adele Kibasumba ngo yirukiye muri famiye y'abanyabyinshi, hanyuma ngo arabaregera, arega Galas, abasaba ngo bakore uko bashoboye kose bahagarike uyu musore, ngo bahagarike uyu musore Galas areke gukomeza gukora izi ndirimbo no kwandika ngo ibintu agenda yandika atahanze RCD. Hanyuma umugabo umwe witwa ngo ni Jackson, kuko abanyamakuru bacu babashe gukurura aya makuru, umugabo umwe ngo ni Jackson utuye Goma, akaba umwira wa Karaha. Uyu mugabo ni umunyabyinshi, ngo yahamagaye ise wa Galas, ngo aramubwira ngo ugomba guhagarika umwana wawe, ngo ntakomeze gukora zino ndirimbo, ngo cabuze ngo tubwire yuko uhisemo gutenguha umuryango, ngo ukaba uhisemo kureka kugira icyo ukora no kubuza umwana wawe, ngo kuko nta buryo byumvikana yuko udafite ububasha ku muhungu wawe. Ati kubera iki utamuhagarika? Ati se uriko uratenguha umuryango? Hanyuma umuntu rero yakwibaza ngo ese uyu mugabo yatumwe na famiye y'abanyabyinshi kugira ngo abwire umuryango wa Galas ngo nuhagarike Galas? Hanyuma umuntu yakwibaza ikindi kibazo ngo ese abanyabyinshi bapfana iki na RCD? Abanyabyinshi hari isano bafitanye na RCD? RCD se ni abanyabyinshi ku buryo umuntu uvuze RCD cabuze akavuga ikibazo ca RCD ubwo ngubwo famiye ihita ihaguruka? Uyu mugabo yari yatumwe na famiye y'abanyabyinshi? Ibyo ni ibintu abantu bashobora kwibaza, kuko gukoresha imvugo asa n'uhaye uvugira umuryango, ibyo famiye ubwo wenda izabigira icyo bivugaho. Namba koko ahaye abangamira umuryango, cabuze ahaye atererana umuryango, cabuze ariko atenguha umuryango nk'uko uyu mugabo yabivuze. RCD n'abanyabyinshi bihurira hehe ku buryo ushobora kuvuga ngo baretse ngo umuntu wayo uvuga RCD ngo ubwo ngo yatengusha umuryango? Yatengusha umuryango ate? Hanyuma abanyabyinshi se bari bashigikiye yuko Galas afungirwa i Kinshasa? Babigizemo uruhare? Ibyo ni ibibazo byinshi cyane abantu bakwibaza mu ijambo ry'umugabo. Si nawe wenyine, n'abandi benshi bagiye bahamagara ise wa Galas nk'uko amakuru dufite abyemeza, ngo bamutera ubwoba nyine baguma kumushiraho igitutu ngo nahagarika umuhungu wiwe, bakabikorera ngo nuko ari abanyabyinshi, ngo nuko bavukana nawe. Ibi bintu ni ibintu bigayitse cyane, ibi ni ibintu bigayitse cyane, ibintu biteye n'isoni cyane kumva yuko abantu bafata ibintu bakabishira mu muryango kandi bahaye bashigikira amafuti. Hanyuma nk'umwarimu wanyu w'ikirenga, hari ikintu kinini gikomeye cyane maze iminsi mbwira abantu. Buriya hariho ikosa abanyamurenge bakora batarizi, gushigikira umuntu mu mafuti ngo nuko bavukana. Aka kantu munyemerere ngatindeho cyane, kubera yuko ni ikintu gihangayikishije kandi ni ikosa rikomeye twagiye tubona riba mu bwoko bw'abanyamurenge. Yemewe igatangwa n'abana b'abanyamurenge bose, yajya guhabwa abatabazi bakavanga. Ati imisanzu iratangwa n'abanyamurenge, ariko mu guhabwa abatabazi ngo bakavangurwa. Reka dukomeze. Akantu nari mvuze ngo dutindaho ni aka kantu k'imiryango kwivanga mu bintu. Hariho umugabo w'umusinzira wanyandikiye arambwira ngo wirirwa uvuga Colonel Makanika ngo umenye yuko afite umuryango umushigikiye. Hanyuma ndatangara cyane, ndamubaza ngo ese kumbi Colonel Makanika
ari hariya kubw'abasinzira, cyabuze ni kubw'abanyamurenge. Ntese ibyo akora byose yabitumwe n'abasinzira? Ntinsobanurira umbwire kuba afite umuryango umushigikiye muki. Banyamurenge, iyi ngeso yo gusanga imiryango yubaraye ku muntu no mu mafuti ngo nuko bavukana, cyabuze ngo muramushigikira mugashigikira amafuti mutazi, nambu uyu muntu ari mukuri cyabuze ari mu binyoma. Ni amakosa mabi mu byumve, kuko wa muntu iyo kumwisho bigaragaye yuko yari mu binyoma, byose biragenda bikagaruka bikaja ku mutwe w'umuryango. Yego, kubera yuko iyo mubaraye ku muntu mukamushigikira mu mafuti, cyabuze mukamushigikira mu bintu mutazi, mudafiteho n'amakuru ahagije, kumwisho bya bintu byose byabaye biza bigaruka bikaja ku muryango. Ndashaka kugira ngo njewe nitangeho umufano. Abantu barabizi mvuka muri famiye y'abatwari. Ndashima Imana cyane yuko abambere bitambitse bakanarwanya ibikorwa nkora ari famiye y'abatwari. Ntabwo nshimiye Imana kubera yuko bandwanyije, ahubwo nshimiye Imana yuko batanshigikiye, kubera yuko iyo baza kunshigikira niyenda biba bivuga yuko ibyo mpaye nkora wenda mbikora kubera umuryango, cyabuze kubera ko mfite abanshigikiye. Oyaye, mbikora kubera ukuri namenye, kandi ukuri duhagazeho tubwira abantu ngo bahumura amaso. Ariko nanone reka mbabwire ikintu nenga abatwari. Abatwari mbanenga yuko njewe ntabwo nigeze nifuza yuko, cyabuze ngo ntekereze yuko bagomba kunshigikira mu byo nkora. Ariko kandi ntabwo nigeze ntekereza ngo nanifuze yuko banyitambika, cyabuze barwanye ibyo nkora. Ariko barabikoze kubera yuko batumye n'abantu bo muri komite yabo y'abatwari hano muri Amerika ngo baze kumbuza ibyo nkora, baze kunyitambika. Ibyo nibyo ntashimye. Ico nifuzaga ndetse n'ikintu gikwiriye nuko batanshigikira ariko kandi ntibanyitambike. Ico bagomba gukora niki nk'umuryango, bakwiriye kuba netre, bakifata bakarebera ibintu hariya ku ruhande. Igihe ibintu bigenze neza, umuryango ntugira ipfunwe, urishima ukajoyininga abandi. Hanyuma ntibanagire n'ipfunwe ryo kuba bo gusanga kubera yuko uba waraharaniye ukuri. Ariko nanone ibintu iyo bitagenze neza bikagenda nabi, nanone umuryango ntabwo biwuja ku mutwe kubera yuko utigeze wivanga mu bintu umuntu akora. By'umwihariko ibi bintu biba bijanye na za politike, biba bijanye n'ibintu by'ibinyoma n'amafuti menshi akorwa. Ibi ni ibintu umuryango uba ugomba kuba netre, ntubyivange mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Ubuzima bwa bamwe buremwa n'impfu z'abandi, niko ko narabibonye, imiborogo y'inka n'ibyo. Ariko rero iryo kosa niryo rikorwa, ni naho usanga imiryango yivanga mu maparti, ugasanga imiryango irivanga mu bintu bya politike, barubarara ku muntu, ati uyu ni uwacu, ati twebwe abanyanaka, uyu ni umuntu wacu uhaye ukora ibi. Kumwisho ugasanga wa muryango ibintu bigenze nabi biwugiye ku mutwe. Reka dufate umufano ko kuvuga ngo abantu bamaze iminsi bicwa iriya ruguru iwacu, hanyuma twe twagiye tugaragaza bica abantu, tugaragaza yuko ari ingabo za RCD ziyobowe na Colonel Makanika. Reka dutanga umufano, abana bagizwe imfubyi ndetse n'ababyeyi babo bagizwe abapfakazi. Kuri uyu munsi, ejo n'ejo bundi bazagende nibigaragara yuko koko abantu bakabona ibihamya bifatika bikagaragara, cyabuze bagakurikiranwa n'amategeko, bikagaragara yuko koko ziriya ngabo za RCD ziyobowe na Colonel Makanika arizo zisha abantu. Ubwo ni ukuvuga yuko ibi bintu bizaryozwa imiryango y'abari abantu, bizaryozwa abasinzira.
bizaryozwa abanyabyinshi kubera yuko Colonel Sematama ari wo wungirije makanika, bizaryozwa nde? Bizaja ku mutwe w'abasinzira? Bazaze bavuga yuko imiryango yabo kubera ko yabashigikiye, kubera ko bari kumwe, nuko nyine basangira ibyaha. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Imiryango igomba kwirinda bino bintu. Namba mushigikira, namba mutanga amakontribusyo, muyatange nkuko muyatanga, kimwe nuko abanyamurenge bose bagiye bakorera mu mwijima batabizi, ariko ntibikorwe kubera yuko ngo muhaye mushigikira umuntu, ngo kubera ko muvukana, ngo kubera ko ari igifamiye, ngo kubera ko ari uyu n'uyu, ngo kubera ko avuka hanaha. Namba utanga umusanzu wawe ukawutanga muri mahoro, uwutange nk'umunyamuryango w'amahoro, apana nk'umusinzira, apana nk'umunyabyinshi, apana nk'umusinga, apana nk'umutwari, apana nk'umuki. Uwutange kuko ugomba kuwutanga nk'umunyamurenge. Ariko bino byo kuvuga ngo ndabona ama message menshi, abampamagara benshi cyane ngo twebwe turabasinzira, ngo ntabwo ugomba kuvuga makanika, ngo turavukana, ngo abasinzira ngo turamushigikiye, ibintu byinshi cyane. Aya ni amafuti. Ndetse abayobozi b'imiryango, abayobozi b'imirara, mugomba kuza murwanya ibi bintu, mukaba abanyabwenge cyane, mugashishikariza abantu gukora nk'abanyamurenge, apana gukora nk'imiryango. Kubera ko ibi bintu bigenze nabi, tuze tubishira se ku miryango. Ayo ni amakosa, ndetse ni amakosa akabije cyane. Ibyo twari tubishingiye kuri iki kintu cya Galas. Ishimo by'imbwa yemwe banyamurenge, ubwoko bufukamwe mu Rwanda, ubwoko bufukamwe mu Rwanda. Hanyuma si ibyo byonyine, ngira ngo mwarabibonye ejo bundi, mwabonye abatwari bashira hanze flyer ngo bateguye igikorwa ngo cyo kwibuka Maître Bukuru Ntwari wiciwe mu Rwanda yishwe na FPR. Wakwibaza ngo ese ni gute abatwari aribo bategura igikorwa cyo kwibuka intwari y'ubwoko? Ni gute abatwari bategura igikorwa cyo kwibuka Maître Bukuru? Baba bashatse kumufata bakamugira umuntu se wa famiye w'abatwari, igihe abanyamurenge bose bamucelebra nk'intwari? Kubera iki bidakorwa na za mutualite ngo bitegurwe ku rwego rw'ubwoko apana famiye? Kubera iki famiye ari yitegura ibintu byo kwibuka intwari, umugabo ungana kuriye ndetse n'abandi bose? Twagiye tunabibona na famiye ya Nicola niyo yateguye igikorwa. Kubera iki bitegurwa na za famiye, bidategurwa n'amamitualite ngo abari yabikora? Hanyuma si ibyo gusa, umva irindi kosa famiye y'abatwari yakoze. Igize gutya iragiye itumira Mahoro Peace Association. Kuko mubizi Mahoro Peace Association ni agatsiko k'abantu bari muri branche ya RCD, bakorera hano muri diaspora. Abangaba bakorana n'u Rwanda, bakorana na FPR. Hanyuma FPR niyo yishe Maître Bukuru Ntwari. Ukibaza ngo ese barabatumiye ngo baze kwibuka iki? Ni ukwibuka Maître Bukuru? Cyabuze ni ukumushinyagurira. Namba badashobora no kwandika n'urwandiko ngo bamagane urupfu rwiwe, bavuge mu izina, wa mugani wa Galas ngo ese ko bavuga umwanzi bose bamaganwa, hati mukabamagana mushobora no kuvuga umwanzi mu izina, hatese isano mufitanye n'umwanzi niri? Namba koko abantu badashobora no kwandika urwandiko ngo bavuge umwanzi mu izina, uwishe umuntu bamwamagane, namba harateguwe inyandiko na gakondo, abambere bafashe umwanzuro wo kutayisinyaho, wo kutagira ngo iyo nyandiko ije hanze, inyandiko yasabaga amahanga kuba bokora iperereza ryimbitse ryihariye ku rupfu rwa Maître Bukuru Ntwari ngo bamenye icyamwishe n'abamwishe, Mahoro ikanga gusinya, ndetse n'abantu b'ikinshasa barimwo bamukizanya baharira n'abandi, abo bose n'abamambure ba RCD ni Mahoro branche ya RCD, bakanga gusinya. Urabatumira mu gikorwa cyo kwibuka Maître Bukuru Ntwari ngo bamwibuke iki? Uriya munsi bazavuga iki? Bazavuga se uwamwishe? Bazavuga icyo yazize? Niki bazavuga? Niki bazakora? Ukwiye gukora bya bindi by'uburyarya gusa ngo yari intwari, ngo nuko ntunavuge n'ubutwari bwiwe, ntunavuge n'icamwishe,
ntunavuge n'abamwishe, ntunagire n'ico bikoraho. Bateguye ama manifestation yo kwibuka Kaminzobe, birakwiriye yego, Imana imuhiruhuko ridashira, ariko nta manifestation yigeze ategurwa ku bwabukuru. Kubera iki bitakozwe? Hanyuma abo ngabo ngo niba utumiye nka famiye ngo baje kwibuka umuntu, baraja kumwibuka hiki, baraja kwibuka iki, baraja kwibuka iki kuri Maître Bukuru Ntwari? Kubona nanone ubu nyine umwanzi baramuhinduye, ntibakivuga Red Tabara, barakorana na Red Tabara, barakingira ikibaba Red Tabara, bagiye bandika bakingira ikibaba Red Tabara mu minsi yashize itangiye kuraswa na Gumino, za Masango na za Rurambo, bayitabariza. Kandi mubizi neza yuko bimwe mu byo Maître Bukuru Ntwari yaziza ari ukuvuga Red Tabara, akavuga yuko yoherejwe hariya, kandi abayohereje murabazi, ni ibintu bimwe Maître Bukuru Ntwari yazize. Uyu munsi Red Tabara ntibashaka kwivuga ko ari umwanzi, kuri ubu bahinduye umwanzi, baravuga FARDC na leta ya Kongo gusa. Warangiza ukavuga ngo abo bantu nibo watumiye ngo nibaze baje kwibuka umuntu. Iki ni igisebo cyane ku muryango. Niyo batanabikora, niyo badakora ibi bintu, bakareka babishoboye akaba aribo baza bategura bakibuka intwari nk'uko bikwiriye. Intwari igomba kuvugwa, ikavugwa ibyo yakoze, ibyo yaharanira, ibyo yizeraga, hanyuma bakavuga icamwishe, bakavuga ibintu by'ukuri, nta guca ku ruhande, nta kuri mangatanya. Warumuna wacu bagorewe mu makambi yemewe, kwiga n'ibibazo yemewe kana ukuye yuko twebwe nkamenya kuri radio na TV bitadutangaza, kubera yuko abantu bafite uruhare mwitegurwa ry'ibyo bintu bari imbere mu mutwe wabyo. Ni umugabo witwa Ntarambirwa Manyota, ngo niwe uyoboye famiye y'abatwari hano muri Amerika. Uyu nguyu Manyota biravugwa yuko ibyo akora byose ahabwa amabwiriza n'umugabo witwa General Padiri, ngo ni mwene se wabo, niwe umuha amabwiriza y'ibyo akora byose. Ndetse wanakwibaza kubera iki Gumino yahagaritswe gufashwa igihe uyu Manyota yari vice president w'amahoro. Bihita bikwereka aho byavuye. Mu kiganiro cy'ubushize ngira ngo twaberetse yuko uburyo General Padiri ari mu bantu bahagurukijwe no kugira ngo basenye Gumino, kugira ngo itazabangamira imigambi yabo. Kandi murabizi yuko uyu General Padiri nawe ari umumambure wa RCD, ndetse umwe mu bantu bakomeye muri RCD. Uyu rero ni ukoresha Manyota umutegeka ibyo akora byose. Ndetse hari n'amakuru dufite avuga yuko ari we muntu wamujanye mu Buhindi kuja kwiga, ndetse ngo akaba ari nawe wamuzanye no muri Amerika. Wakumva rero aje hariya agakora ibiganiro akavuga ngo ngukandagiye muri Amerika wese ngo ababaye mahoro. Nibyo abavugira RCD yabo. Murabizi ko mahoro ari branch yabo, barinda inyungu zabo, barinda inyungu za parti yabo. Uyu Manyota uyoboye abatwari ni umwe mu bamambure ba RCD ukoreshwa na General Padiri. Si gitangaza rero kumva yuko agenda akaba yanatumira n'abagizwe n'abantu bakorana na FPR, kandi ariyo yishe uyu muntu Maître Bukuru Ntwari. Ibintu bibabaje cyane, binateye ikimwaro, binagayitse. Famiye y'abatwari yagakwiriye kumenya ibyo bakora, bakamenya n'uburyo babigenza. Tivyari igitangaza kuba barashoboraga guhamagara abantu bazi ko bashobora kuzirikana bakibuka umuntu neza, hanyuma bakababwira ati nimutegura igikorwa mwibuka umuntu, natwe tuzahaba. Nimba twebwe dutinye cyabuze nk'umuryango tudashoboye kubikora, mwebwe nimugende mubikore, muzibuka umuntu koko. Ibintu rero bibabaje, ibi bintu rero by'imiryango kuja mu bintu, bakazambya ibintu, bakivanga mu bintu bya politike n'ibintu by'amafuti, ni amakosa cyane. Niyo mpamvu imiryango igomba kwirinda cyane. Ari nabyo twirwa tuvuga, za mutualite zigenda zikivanga mu bintu bya politike, zigashigikira amaparti politike, kubera yuko namba uri muri iyi parti ntabwo uzabura abanyamurenge bari mu yindi badahuje imyumvire n'ababandi.
ico bizakora niki bizaguma kuzanira kaga ubwoko n'amadiviziyo no kutumvikana. Abanyamurenge bagomba kuva muri ibi bintu, mutandukanya amamitualite n'amaparti politike. Mureka amaparti agenda kiniriri ibyabo, ariko amamitualite aba amamitualite. Imiryango nikomeza imiryango irera abantu, yigisha abantu kinyabufura, ariko bave mu bintu bya za politike no kubogamira no kubarara ku bantu batazi intego zabo, batazi n'ibintu barimo. Iyo ni inama y'umwarimu wanyu w'ikirenga. Abanyu baminuje Amerika n'Uburayi, imiborogo y'inka nibyo byishimo by'imbwa yemwe Banyamurenge. Ubwo rero wakwibaza ngo se famiye y'abanyabyinshi nyine ishigikiye ibyaba bagabo bagenda bagatesha umutwe famiye ya Galas, kugera naho bababwira ngo ko barahemukira umuryango, cabuze ko ntibahaye bakorera neza umuryango, ngubwo badahaye bashigikira RCD, cabuze ubwo umwana batamubujije gukomeza gukora ibyo akora. Ukuye yuko iyi miryango n'ababyeyi bashobora no kumubuza ntiyumve, ariko kubashiraho igitutu ngubwo umwana ataretse ngubwo ngo bahemukiye umuryango nkande. RCD se n'abanyabyinshi, RCD ihuzwa gute? Nibyo twakomeje kugarukaho. Ibi byose ni amafuti atagomba gukorwa n'amafamiye. Ngayo rero aya RCD, ngayo rero aya mahoro, ngayo rero y'imiryango, ngayo aya Galas umwana w'umunyamurenge wiyemeje kuvuga ukuri, akemera kuba muri iki gihe nawe yahagarara agatanga umusanzu wiwe abinyujije mu ndirimbo no mu bikorwa byiwe aharanira ukuri. Buriya ntabwo biza biba kera cyane kumenya ukuri ugahindura inzira zawe ukagendera mu kuri. Igihe umenyeye ukuri ukaba umaze guhumura amaso, joininga abandi bahisemo guharanira ukuri no kwitandukanya n'ibinyoma no kwitandukanya na politike mbi, ibintu by'ibinyoma bigaragara cyane by'ibinyoma twagiye tubabwira, tugenda tunabereka, mwitandukanye nabyo. Hanyuma ntimugire uwo mwanga nk'umunyamurenge, ariko mwanga amafuti. Habe natwe nkamenya ukuri radio na TV, nubwo tuvuga ibi byose ntawe twanga, nta nuwo twifuriza ibibi. Ico twanga ni ibinyoma. Bihagarare mu bwoko bw'abanyamurenge, abanyamurenge babaho ubuzima bwiza, biyubake, bakunda igihugu cyabo, bateze imbere igihugu cyabo, ariko ntibabateranye n'ubwoko. Ubu ngubu wumva ngo bazarwanya ngo leta, ngo barwanye ngo na FARDC. Ukibaza ngo abanyamurenge ubu ni rebellion bose bazarwanya igihugu cyabo cyababyaye. Ibi ni ukwihenda, ni amakosa akomeye cyane. Ariko turizera neza yuko uyu munsi umwe ibi byose bizagira iherezo, kandi abakora bene ibi ngibi nta cyakorewe mu bwihisho kitazashirwa habona, kandi ntabwo Imana ishobora kureberera ibi ngibi ngo bizagende gutyo birangire gutyo ababigizemo uruhare batabiryojwe. Kuri mikoro yari umwarimu wanyu w'ikirenga Rutikanga. Iyi ngiyi yari ukuri radio na TV. Munyemerere tubonane mu biganiro by'ubutaha, uzirikana yuko ibyo dukora uyu mwaka wose ari ukugushaganya kugira ngo wibature umenye ukuri, uhumura amaso, uve mu bitotsi. Tubonane ubutaha. Ciao ciao.